pictures ayensa na dia benti e ba wo chew kai say unya enfi edu woche 18 dia ontime nombi wo ye penfo wo ye batan baba for the 14 year day and nombi nemo no nom amana year day you've got to drink responsibly you've got to drink responsibly and no man mro so da shankani mpojuma empake wo hyan a oni chefa wom na wi media no mam kebik som na losing dire ginger leke losing dire ginger leke numba emu ye din omo ye din so eye de oni makaka duro adwuma ye unim ataje adwuma ye sa ataje ene ya kaka do ka ba fon akataje akataje ode chiremo ne ba manke yanko Lumba munim yenti munim ton tetia dani Lumba nie tetia me da sibebre thank you na wa o hese de bindu asike ya Lumba na me say we aka formula no me de ma Sompa FM me say be ma bi o peso team fifre no o fra homa na o de tu dwa no okay be ma o peso team fifre no eja say o team fifre ko wo fra be chiro secret bi okay so ahunu na me say ko na kope losing dire ginger leke no okay kope bi akeka duro nsa no ohunu na akeka duro no gom atadwe so ye dai egom eno ti na me nua ne say sa akeka duro ni atadwe fre no akatadwe na wa ohunu akatadwe na akahia enema be ya ma ode ese wani ese o ka kire okay bema utwa bia eboa o sanfro yam okay na asania ba osisim bo sama ahoma no agiragina brane ama akotodwamu ayirese pampe nti akaka droboa ekum yam kuro na onipa bia o yam kuro wu a Lumba utimi didi ema ho ye dai eto obi wa ba se kuro wani minimu e kuro na wani minimu nti ontimi didi akaka dro na wo no kwa kobwa ama o minimu kuro ye dai ewu na febo se Lumba ye obi wa ba se kiati hai wa baita suo be ta ene so ne pofro no wanyem so wanyem wahu aduane to na numu ana ne pofro no mesra wa akeka dro no wom ebe boa masade ne nyina ye de efu ama wo obi bo se ne yamu ayiri se kutu wo de ne ho ane ade a chekura ontimi nkwa ama mre so enko koye ma ne ho nto no wonom losing dire ke na sane ye ma ya me kan nyina ebe fu ho ama na akeka duro na nkasa no esanso ya antibiotics so no ya woni ema bi wo ho a we nya afi na mbeka ho asem wo TV so wo de wo atwa bi na wo hunu ni ema wo sabe de ebeka na atadwe ne de atadwe ne de yo beti de wa obohu eyedai tede be ma de wo se otido pa ana ye be ma na ntimente de ya na ba wi ase be ye de pa cho bo modian na pebi no unya mfishi adu nwotwe a enko okay wo ba wa fafura menko okay wo ye shenkani na mpasika na menko be bi eton se bia say bia ba say ye pap VC10 o say joint okokodru ha bisa say o pe losing dire ginger leke o pe bi okay na on sabeka na de onya bi wi a frɛ yen kire formula bi so wo ye be ma na pese o team fifire na wa do nsa fa wanim say ya frɛ yen kire formula re 0242 133 577 0242 133 577 0248 619 619 you see emadiemu omre sure emu ya den na die mu odin so ay na o twabia wo be gina onan so no wanya ahoden foforo so ya ne moa ena enom ada se sela ya ne moa na enom yes misime da sibebre send na champion wo be ka Lumba ho na mo ba me di juma edile my phone no omunim nsa ye omunim advert so ye enom se nim nsa din to eba ku ye kan wo hu di bia de delay my leko ne ne tese se de mbesi aye ne ma lo delay my phone no juma papa ya mi nchira omo ba bi omo obi ana onye omo kese da bia na da omo kwa omo di biba
ema niema ekoso nanim a ozukope binom na niema enkotote emfama na ensem wo fia na ensem da pono so pa en ensem wo fia ensem da pono so asamre numere no yede bi beba besom wo na afa yakoyanum ena wotu ya asem bi asi wa asante mantemo enura da na nsane ne ya asem bi asi wa asante mantemo na eya asem kese na enema no omofa bibia atra enema no yempese ye kai tete atempon na yedi so ne nya home ma ye kra enu adan na abrantia bi betena ha an nkomodi anyina nse wato obodamini ba ne nchen bodamini ne kase waso wanya ya bo ode ne safa afoma na kana ma ya beda fom ho wona cheze se ye kase bibia yira na bibia ba mo hwe ni tv amosi ye fake no se da so te ase eye adwuma na wunshi atumi ana honhoma hu so mfaso enu adan ya na nse ya de chamso onza de chamso ye nsu gase no ese wo mukra friend gata because of the fear achokundi o ha bridge ni said ya bema but o mo kan no se gata no this o mfiri se ensuo no mama fi adokuru ensuo no ensuo aya de chamso ensuo yi empanyini body ne de akire wa na kire se den chamso ene ya de friend de chamso se ensuo no na krabo aye den cham a sabeta frache empanyini be ka to se kura honhom ne tumi anka onipa uhia bibi na akobọ mpa ya ejina wonom so nam so ma won satimika ena mafie ya de dokuru no nti mpanyin nsem no so mu bo mfie se omu hunu sa abo ne bi da ye mbehyew nanso nanu yada omde ahunidie na ya Asante Minister ba na se ye titiga tema ye yi no a de chem sunsuo na ni da ho no honhom atim no ye da nchem ne se minwi metiase e bom akiri dom na fie no nti ena na ama makote ese nemu sa ba back dia mesumedam ho dia chem se medase wo me nko ba bia na akohwe nsu a enyiriye ketua bia enyiriye na so dan chem atima pie abeda ho a unu se honhom ye adwuma ubebu se nsu no oda fa he you have a lot to ask yanko hemra na afi yemra medi mpanyin se mkomo yanko mra sisi masidi chemso ben chemso no pi no pie wiawe no na pie no kura no na pie no on finti so gata ni mu clean the chemso gata mu clean na de no pie life no pie so se Asante otumi ampa Asante tudi ko den chemso na den chem na ada video no ho o de be kam ho masidi chemso den chemso no apie wiawe no na apie no kura no na apie no on peut finti so kai na de no na apie no masidi chemso den chemso no apie wiawe no na apie no kura no na apie no on peut finti so kai na de no na apie no masidi chemso den chemso no apie no pie wiawe no na pie no kru. Okay, kwaku asante obi kire we na akoka na aye ensem bia aye ensem buburuja niema we no che nipa tua sika kọ achichichichi bom paga ne hwanhwanom na yakohunu we nom bara asante me ya kase minnim kura minnim nsuwa ahodo miensa o makrabo aye denjem e wa asante kuru ba akopenim chese den se ubehunu aboa ne se wonie nanso enede ya me no wo kasei hwa wi aboa na abohwe cars ni moto so ye adwuma ho nanso na da se bra be da ho no hwe ne manfo sa jimfra ma hwe ne manfo sa maburu na tima ben na nim twitwa pictures nyina so da ho hwe wo mo ania etomre bi ampanimfo ne keka wo mo hunu se sila asante wotumi na niema atwan ho ahia dia hwe na wose ye entiye wajimi na free se mo amkoko toilet mu egu nsuo mu no akokoto ba bi oda e free se
ensuo nim de aboa bi anim a wo ze de ade ne te wa yuhwa mi nu afiri waji ama anisubira te asi so dikoku wa ye panyini wo fie ye mfa we mfa futuo nya mabunu na afi omo bobra no a wo kokuro from ko ayi kura de omo ye mabuvu asafo so omo ni jawo mo na igusu bi mu ani jawo mo abeto tete atempo bi a ye ka ho asem na nanom gu nse ho no omo kro ka obehu se obenyi obi ti se Europe so otumfo se tuwe na hini eduroi asubira bi so mo bo mo chacha mu kobla bi se ko ya kwankire ene ne ye mesese na wo kwabrane a wo nika pre nimba bi a wo fire kura no wahunu na ate ba bi se na wuja wonan kwaku yentuma buru ne fo ansa na ne ba da se bebre yadi ka se yene Asem Mpe Nipa edura na aduse ya enkotie ba bia bo de be kan bia no ti obi kwa na de ba ye kirem ama wa wote wono wote ase ama hu de ekoso Sompa FM time na nanom sorry baku na nanom sorry no ma bia ni wa ayira ti o ade ni wa ewo wiase ayira na chiwade na ya na de kan na wa twene hwe ewiase on ade bi spirit bia no me papa wo baby was tete ablof te kotobo pema obosan na chi obi mpe wa agora no atena wase di tomre bi omuzi mpe o magora no makotena o mase ye wo amna bonka bu da ho no mo a nsuo nim bata ye nsuo me kro ma sante a chimbra bia so janchen ho obogoda bi ahunu se bo ya bi ada ho ye nsuo wo gotu se nsuo su gum bebiri bia ye nsuo so oba kayo se biaso na ma ai accident taisi biaso o pinfuo bi ka boni yi sebe ne ba etro form ye nyina ye tie so taisi pa mre bi atwam obi o te obi an mba ya adwen ana obi obeti bia satam na me wofa ana me na ba ko ne friend na wo so kya oprempe ne person net so me ka mu bi then to make chamasne eto dwan kutashina koya manye ne amamere e wo sansuo num ohun sansuo bateye nsuo koya manye ne amamere wo biaso janse ho ye sa manye ne amamere ne wie ye ne ena wote bibi se biaso janse asentesi ka bobi ebeba de ne nso ekwa bi so no me se bibi anyira wasante asante di bi asante de tu ye bia ne wodi bebre wo a se wo pese wutia ana pese o tie na bakwasem a wo hia mpanifo on be ka kirewo kwan ye fa so akuro ya friend kuma kwan ye fa so ya friend adwoso kwan ye fa so ya friend dancham so o na bi ne ye hu ti na make us na nanom nsori ye kuma ahemfo ebi ni mama ne ani ma mamre eno anso obetra konwa so ye bese na nanom adia na nanom di jaye ne na nanom di jaye ba ye buku ayesua ene de ye ti no enne ubeko obi kurom no sa de we asi ye bese na nanom de cham so akonyantra ese so mo ya amane ne amamre because when the Jamaica sa nsuo yi eduma bi ne nsuo to ayiri pa fa kwa ni nyina eti enfa ne se sabo de mo nti nsuo ni yiri na ntwena ko baabi sa kese twene ko baabi na nsuo ni ene dia aw se ne wayi no e ba bakwasam ukwo kuro bi so a yesi afra kuro bi nim baabi anu e bi wo no afra se fema na bakwasam wo ho nti sa moa no se benue no yanka ne moa wo ho yanka ne moa untimi ntwituo nkumbi because amane ne amamere ye wo ade nti asa sebe ye nnuanom no mugu wo sa na ye ka no ukwo kuro bi so a ye wo kuro bi a adwene catfish ya ne kwatra baabi ya ne ya totoma ma yi ubekọ na mutititi sei but untimi tise wo mo aduane pa no no ma bu nchen na mo bubu pa no nyagum na bompaye yanwe obeba so abusade ye be solve enne ya tikromu a ya traffic dey so ne ka sese obi ani obetuma adwa ka se bibi ni wiase a wo ka na nipa bi eto na mo nte ase o na de asi ya kwa cha kromu anya ne ye ni ma se de chapter so ena obi kwa ka se boga bi fa obi say me ko I'm going to there came so ya kaka no be nim the way ya free kro no de chapter do ni ma ne se de chapter so but ene na na ma yiwo mu hu adi yes but they can say ahunidie obi ka chose nsu e dan chem de wa ba die obi ani obetuma jadi kwaku ye cha kromu anya ne
ekwan ya faso ye ko ye ba but ye kan no ma bia makroma fo mpani fo ate ase se edu time ye ko ti nsuo mu yi won se nsuo wu apie enu ti sa ni ye ko se ye be se papa Asante regional minister say ni prince woni ni Sompa na wene so nkoye se kwa koi ya ka aja ho na de bia no sabi o ye yatimu ya hu we no next ye be ko no na obohu se asa ye fi emu asa ye fi no asa ko eno na ye ka se ukoka no ma bia na ko hu ye ebire bia ebeduru se na mpanimfo na gina ogu nsa frɛ no ansa no no apie na di ono ba we de se yatimu kama obi an so pese bi ahunidie yes etipia wa pie we no mo bi an ko gina ba bi ka because kumasi kwa mu akwa mi hu nso bi asebo be ko na dan chamdam ye mu bi sa omo nyi omo adi hwe ko ti sa sokoro mampo mi am pani emrante ehene okay menene ko asokoro mu zo no free wo kire me ba bi wo se ne wo fa bi wo kire mo se omo no aha mi wo fa bi kum jata okay ewa ha jata ewa sokoro mampo okay those days enti no ma bia no ayira ewa santima mu ha na ye ne yesuma na ye de ye ne ye anna ma sa no ma ni na ayira okay tete no mo obeti na se tete obi ka tete obi kire ebi ni tete ye pese ye kan na se kroma fo mpanifo kwasafo dwuma na opemso watu da bia si o se ye prepare krom no be kwa nka opemso fa nka ho na mranya dwuma wo mu a wo koto sabim prejudice obehwe no ba besia na obehwe be ma yire ne to na wotinsuom na wo jane nan na ye hwe no e wo kroyim ahemfa ti e besre kromo adwuma na eni ha no e na ma nipa bebre wei ye betim dia ya adwuma ma sebe amanfo ya adwuma me atuom kakapa amanya hanko insuonsuo ne gwatese asebe amanfo gya mo na wom so obi ye adwuma ho na sese nipa ye adwuma ho a ebe de na obi akotrem sese bi wo jane nan sa no mani na ye kwaku enoma wom nyina ebe hu bi ebe torres ayi ama amanfo firi baby aba asante mamu aba eti ebe se na nanom de cham so fo atranko nyamadaro mananom mo nso waka na we munya manya nya mamre na kwaku wom ko mu gina we ekwa bi sukura ni we ka wo baby wa ko ton se bi na ko tutu na na wadaro omunim na bakwasem bompa ye se na omunim na bakwasem omunim o eda me hu me wura hoi pam si yi me na mo ja woni ye twa yi ade ko makura na obi ka abo obi na ye be man so ko hospital na obi gina wo twa fa koku keke bompa ye srense se de koku ede na wa me hu na ye mi shira wo ye sa nya bosomsom o anya bosomsom because sadie we ye e wo ho na kwaku ye de ani hu no enwanwa ya wanwa sampa eya baby a ka we etue sika ne akwa akore se ye kan se denchem so no ye hu bi da ye pen so bi da but ni aye di nso ye di gwatani na ye di nso ni no enne denchem no wapie enso ye be jaya ma enne yakwa ni etie sra ye papa regional minister se no mo we koso a nti na meka se ba ko wi adregu enti na nanom nso ba mo mua Asante regional minister oba na gwatasa ni nsu a emu aye fi ni enye ni entwetwa manfo ka ni yesa obi kwajawa jane na obi di no ma ekogu nsuo mu a ni yemu cleanness obi nipa yemu adwuma osuo so obakwa kwa na kumase mfa ne tompa edai enfira kwaku mafa kwenya wesumetu wifu nyina afo nkosan ade na no na we na kire wo se do na ya omodo nipa obetuma hura so ohwu ase kabo wa bo so ode ne aka sini na bekofie omutimi to omo ho so pa omo waja mpopa hu omo sa no enti no so omo pe osa ya honhom ne obeso ye obi obetimi ti mesere se mo manya nsamra ayi asu abana da bia metin fikire ho na masa o fa no a obekwa akotu bintu obi adrop si wopa ensu a tini sei na ate ho die nugre jimi kura dokuru ni baza na asem senka we nipa twa we hia de ayi nkobeko aben ni dede nyina nko obese nipa dodo hu no na ho nkomo pie se ne ya boda wuro se ya ne first TV stations ala na mko nchiro mbehira because ya to am o manfo hu na afen so no ya se de chem so atranku na se omnkogu nsa mompa ye pa na emfama kuru ne manfo nyina se ebi kura nsuo ni ye sa nkwa sa amamne bia ye jai ebi so na bia wayi ne ho ye wura de ote ase na ni twam fonyi resu aminim sa ne ko be ko bia o se ko na ne ma tomato to ye di amaye edi nya minsha na nanom na onye omo kese se da ne da nyina so no
obade mo mu nyina nso boa ya me yakwe kitima o herbal center kitima se men kan jo se tumirika be da bua kwa ubedu abua kwa wa boa ma ne ma akotote de ama kitima se yade bi atiti nipa no de biduro sa kitima number 0246 914 717 0246 914 717 OCP fertilizer OCP limited na de baye omsi OCP 15 and OCP 10 fertilizer we no de gu mfudi so eso do so ma utonya bi editumirika na kura koto bi fa gu mfudi so udi gu so ane yakon akoyanim na ne yema ekotote de amaye e number ne 0555 1994 37 0555 1994 37 ombejo so toge ahaban keke azigbiribo zonkaru kaguka toge se menkanjo se tumirika obra na kache toge se ne yetete woni ha woni yama wojija wa abrabom no tutumirika ne bra na toge mwa obomfa ogusu di ne juma no fa number na frɛ obejo so 0244 48 47 47 0244 48 47 47 losing beverages omne bebo nkomo sesi alo oso omo waduro no no ma wonsanom yade be na yare anase sebita fraction sabe na opanum fa number na no mo 0248 619999 0248 619999 number na de bia de no ane crop no ane bia bubo bi nunum bi na ne man kotote mfama o etim fifire sa hu se crop no kroma obi ato bi nom no obi anso pe nipa mako ne nkure ni 18 na nom crop timi short na abonzo obi epebi ni yenya ya sade bia begum to bi no ma bubo bi fa bi yo program to bi ton na ne man kotote mfama crop fo no ye kokomuta so de dia ba ise ba last story wa chiri ye de ablo ye nkomla sisi ye nyina ye tie Sompa 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techima eno ene fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye ma wo mu yenti abaso bo magine wo Ghana ha ene amono ne enyasem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkwa womu dia bibidro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a womu gidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ni hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert afuye na sadru hobi mu enti wo dwendwen fertilizer afiwe ubayusu ana esanse afra se fertilizer wo to ye amwa wo no na ma wadwuma no enyina eto ape onobaye no antumi anyini na nso do so e ma woboka ene atunda fertilizer papa abadwa so de eno ane OCP fertilizer egumu ahodo akuafo a modo enobaye ebitise atoko ajuo emo ene atosode ahodo no omo enkoje OCP MPK 15 ana OCP MPK 10 akuafo a omo so edo legumes ebitise soya beans peanuts and beans omo so enkoje OCP fertilizer eye TSP OCP fertilizer ebusu wo babia ye ton ya onyoma e wo man Ghana mu ha enoti atufo enfre 0555 909 437 ana 0555 909 433 OCP fertilizer papa OCP yejina ho ma Ghana ene Africa yayo efiri wu nipa na wotim no wara wona wo ka ho ama oman na ye nti ya koso na hwese oman no ebetima tumpon oman no ebetima akosoro na niema akototo de amaye ya hunu bi ya yibi di akere de chem so eye ensuwa no ensuo ne krabo ayi ne ho adi ana se nananom no ombeche omo nananom ebeche se titiwobi ka titiwobi kire asante tumi ti ase asante ahonhom ne da so ti ase omo nko ba bia na o mate na esaye kokobo de maye sede yendi ehuni to rovers gum montene so no aka chem sa nananom konkronkron no omo mpefi enti se wo ye fi pe na se wo tena firi won nchen ene ahonidie baaye no
wasa aka ne ho biem na ahwe se de moto esu se de manfo gu ohwe no nanso wontwe ne ho ohu se ne nananom ne wo oba nanum no hwe wo saa na o se mo no menso minie me da so ha ntimu kama kuma ntimu yam na ya de chem so mi de hia unu se wo na bi obo wa chiri dom na emum gya ejimi na fatana de chem so jansem hunu na fatana de chem so na otamachi na ahye nkran ame ahunu sa ade awurade yeye bia ewo ne bremu no eda ne ho adima ne ya akono na ye fenso de chem nsu kakraka no nsu nhye dan nim sa so dan chem na baba be da o de kire mo se wo mo no mo ya honhom yo mo pe no mo ye nti watimi ababa be dura che se eno so aya asem fofora apie de chem so ache se aye ni kakakra bowura mfa de kakra bra ne ensole so na afi Sida Worship Center Ebuakwa Kofolidia Bishop Albert Sechi Kopon ono General Overseer no one ne manfo mra metena se na omfa nyame asem kroje a yemfrɛ mu no emra wonso betuma ba ahoma ne so betuma frɛ other line 0555 40 45 28 0355 40 45 28 betuma frɛ sie no so betumi so aba ye landline so se de bia ye no hello Wofa Lumba Maje. Yeah, go again. We did it as a wool like Boko there. Yeah, no. Bitanya. Lumba na Yamoka come up. Na we take Yamoka. Na intermediate almost a hour. I want to hear you now. Okay. Only a day in the entire night. Okay. If you are maybe I can never do that. You know, that I know. I want to get the top brother. Now we know tell me the to on your so that emotional samala on the I just do the tower. Open up plan of Papa to Ganoda. Let's do the tower. In two pockets, it's a way in that. It is totally clear. I know that. It is clear that no doubt. In the I will say you. Because the new man is looking to you. If you get a look at make a tab, the book that and say, who quite your case is full on. In Europe, I talk on. And then I'm so tired about to talk. That's for me. I think a care is when you start calling network. And so 20 minutes, you just get Namisha pa na onye okesi enzo onzu betima bo awura mu na yeko betima bo awura na yeko ya nimpa asanti obika bisa se no ka ke ma se ke me no ya wodu omu yigwatem ana yo mo chika asa ka ze ke me ni nyina kodi ka asa chiwo honest ka wo ani bibia ma na mo so mo jadi fo ma mo na be dash ya dade abeto ka ase hona ke me agwa kodo yeah hello 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 oh ujina so ojaki e no we yina free so ama mpacho no obi etima ba ma ne nyina so na onye mira ne mo so sa obedu afre 0355 40 45 28 0355 Sompa. hello 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 was a jare in kwanta na o mo na ye ya di mi ade no so ana hello hello yankunko yanim Okay. Yey Okay. yey ye Nigeria tamfo nya kwantabusa so asosi die mu ha no kwantabusa da form bye omo fa dem anka bo se na wo fun adum o de anya hwe hello 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 good evening good evening Obu akwa mfefe obu akwa mpacho yanko waswa mukade ne kwepa kum zan na tie ne nsu ta enyimu nam nsu no so na wo yakra ka pipe ho no ane no nsu na ne da ne pebe se de ko won chinchin no very to nsu ni da that's mama kan de kwepa wow nyamisha hello hello
hello zingwanta buza nkoko search mo munyina ho bi mo moja mpe network se on se de ekoso Hello. Yes. Yeah, that's good evening. Hello. Good evening. Hello. Yes, sir. Hello. Chama waba sukasa. Hello. Good evening, so. Yabasira money die kwa so. Adwuma ne ye yawo. Die ne mo ye no sa na mo so mo ba na mo tie kasa kakra. Afra ba line so. Hello, good evening. What to Pabra ni be janso de hello sa. O say ti no. Hello. 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 Yeah, good evening. Good evening, sir. Ope bro no kura hu. Hello. Eye kuma se de chamso na why? De chamso. Last call abit ma bana fi e free so na Cedar Worship Center of Opanyini enso so aba no de nyame asem kroje ayem frɛ mu no e de abro Bishop Albert Sechi Kwap General Great man of God no. So be am. Kwaku de akwan se yapon ye koyempon yo. Ye nyina mo amutie ni adada mu nyina mo internet TV na mo ntisi. Yeah. Because nsem bi se ya na ya sande nyame asem ehwam. Hello. 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 Oh, na de nyame asem emu hwam. Na no mehwa dansidie. Okay. O program bi a oyefo adansidie. Okay. Papa yi Asem Mpe Aduasa. Nya ba bi a wo kwa Asem Mpe ye ka cho se na wo ma me na ye wo na wan. Wo di gidie ene obabbo nsem na nkasa. Edi ye koyi mesremo. Mo obi anyi na fidie mfiri ha. Obi ancha TV no. Na ye ma nsem wie se ha. Na afia sam ma wo nsempa no. Enti mo ntwen na mo hwe sida. Ho ye papa. Yes. Cedar Worship Center no. Your production like Asem Mpe or how be person ba na ye kama wa 0509 438 484 0509 438 484 ofra won sabetimi akan na o how be awo no nyame na me so na waboa ma na ye ma ye kama dia ma me sori amasofu panyina ba mechi eja se wo joso echi ame ma me anita hotel go so ma hin na na akosi ba afọ bo so mpra wonya ne ba bi ko na na ko akura di na ko akura dia na me ko so aka wo se ye kone ye kope no kura bre na dia ma ekoto te pa de ema ye nyame ya adoma eye echina so ewrade anku ye china onabo eye Collins Dawuda onabo eye Collins Dawuda eye NDC MP a wo eye Mahame ene ne mpatemu but to be precise Mahame pa na ya na odi ne djuma eye NDC MP onabo Collins Dawuda onu ani nua a odi na chie pa a ye friend na aba onu ani nua odi na chie friend anaba onabo anaba no na se wan ya omudi ni wan ya na se wan ya ntino Mahame be butubutu pa china go so Mahame be butubutu because anaba onabo Collins Dawuda chiriba anaba na se edi ni wan ya de afiri ntino nyame nhira obi a na abusua no nje chire omowre na echina omunyina nka momunye na enye fe na enye akono pa mfama ye nyina nyame pe china wofa mensu bia na mato afa ama niema akotote di amaye nyame nhira onipa bia wotie ye ne na onye obi akese onipa bia wotie mikrom go so bedi akommem kasapen gambia number 1 number 2 ampe nkuro ene eho na mefida achi bia mekwa akopere yi wo ho ntino nyame nhira munyina na onye mukese na afezo so no obi otie edwumadie bi a mesre awrade nhira edema no azuka ene producer wona ye MC a edwuma no ona ye de time echi one nana
ɔma bɔ adwuma ne pa me bɔ aba so kɛseɛ na afei nso so no nkran mantem won so so David so boy ti dom na ma adwumadie no ɛyɛ kama pa Granny o mechia wo hwɛ me woni ma afia ne Silas se Sheila nso a ɛna Ella nyame nhyira mu nyana ɔnyam kɛseɛ ye sɔre so nyame pa